kumlay pi ke viewers chunga kene ka chuka kene ka sor di mapur tama ni wan hang ni dang step pi kenca car padon briu syarum sineng kai ka ba kwam nong ne ba kene ka di mapur menta kelas tang ban kiu ma develop kadang hek ka surok Jamapur mana ka stroke jungi warhapo sorok layo kene ka 4 lane kene building kila don ki building ke bahaya umne lastang me kuma ong api namar ka ponang step me wan kuma nyau sapu sau tadang kenja beri bahasa surok apa baik kumne ta bon kine ki dukan so coconut tai humanation na surok yo be tu lai kata tit tu lai cha thau sa sa thôi da hotel wa de booki wa yong ai wan che ni lai wan tor wan lai changke am tu re wan kam wan meeting baik you so kat tu ni ki building ki wara mi ki building wa mà đi perdis nghe ta kar kama ong kita kini ka thao ta man kam cha bibi kam sia sa bon kari ni kam ni ap sa ni thao ta ka to dang step ta dang dun na kini east Dimapur town kurwa ni ayo tu sain borito kar Dimapur ne te yo kam spo Assam kar man plain area ga yo be kar sa ko hema ne ta man hilly area ga em ko chinge pher em nak jamara lai sini kalau man plain area ko opposite kana ke cafe IAS top G achievers lai pai ni ga hotel ni hotel lai pai ni hotel le okay any sign to met libo tiari yal pai chupa kamon jai ni hotel biang ni reception Alexa hotel kon ton lai sa room kamon jai room to hello sir này cái room juga buat ki perlok epic biang kan này ka koridor jong ka hotel ro ka barang thamai ni don bok wan sa kan hotel ban thamai dengan website mentang le ya kan ka meeting ha kan ka JP Park and Banquets kene par kade ka parking nang tong yai kene ke don art li ki gate chua banrong kali bar kene chua banrong briu don nang ne kene chakaliang ka diang ki don kene ki chaka banile kai ki khna umto te kene ka ti banyai be kumto shaga to ka hall ka banquet hall ibaro arliang kidon kini kiteng itnat aga porshit sing pengat masyong sine ngat padon kiteng ne kila tho ki plate tupia ma jong ki khna kila bani le ka yang to re kata ka chakalong meeting jungi per creation ka meeting jungi la kor ka North East 6 area level perspective club member convention alright Cuma ni pergi naik dia sini ke surrounding jong kene area mah ko bless you bon